bagiye kumva bumva uwo munyerondo ngaraje ngarababwira ngo mwicaye mu nzu kandi Pascal ngo bamukebye umutwe bamukebye ijosi ngo bahereye ahangaha uyu mutsi barawukeba baraza barakeba ngo bageze ahangaha bamurambika aho ngaho nuko nguko gusa abakekwa babajyanye ngo natwe dutegereje igisubizo bari bashyinguye nyirakuru ariko mana Pascal ni ibintu bitumvikana. Ni inkuru mbi, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru irababaje kandi iteye agahinda. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera abaturage basanze umugabo w'imyaka 42 y'amavuko yishwe akaswe umutwe, umurambo we urambitse impande y'inzu yabagamo. Abaturage bavuze yuko kuba uyu mugabo yishwe urupfu rubi cyane ari we nyirabayazana, kubera ko ngo uyu mugabo yarasanzwe akora akazi ko gutwika amakara, noneho akajya gusura ibyokezo bye mu masaha ashyira saa 2 za nijoro, agatanga saa 6 za nijoro aribwo avuye gusura ibyokezo bye. Magingo anga abaturage bavuze ko yishwe n'abagizi ba nabi batahise bamenyekana, ariko magingo aya ngaya ishami ry'ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo abantu bagizi ba nabi bishe uyu mugabo no mu kigero cy'imyaka 42 y'amavuko wishwe akaswe izosi kugira ngo bafatwe batabwe muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha buri gukora iperereza rihereye ku nshuti ziwe magara bakoranaga akazi gasanzwe ko gutwika amakara. Ari batatu bafashwe batabwa muri yombi, bavuga yuko bajyanye nayo gusura ibyokezo mu masaha ashyira saa 2 za nijoro, ariko baza guhitira ahantu kunywa agacupa baza gutaha bamusiga agiye gusura icyokezo cya nyuma. Bityo nibwo humvikanye inkuru mbi yuko yishwe akaswe izosi, kandi ikindi yiciwe imbere y'inzu aho yabaga. Uyu mugabo yari afite umuryango w'umwana umwe, afite n'umugore we n'umuryango w'abantu batatu bari babayeho neza mu byishimo. Abaturage barize, abandi bifata ku munwa bitewe n'ukuntu uwo mugabo yari inyangamugayo, yari indakemwa, yitondaga, yafashaga n'abaturage. Aherutse kwishyura abaturage mituweli basanga 10, rabishyurira amafaranga angana n'ibihumbi bisanga 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore aritanga mu buryo bushoboka, yakundaga umuryango we, dore ko umugore we yasigaye mu gahinda n'amarira menshi cyane, atabaza avuga ko Imana igombe imuhorere bitewe n'umugabo we urupfu yishwe. Umugore we avuga yuko umugabo wiwe yiciwe ahandi bakaza bakamurambika mu muryango waho babanaga, bityo kugira ngo bayobye inzego ziperereza kugira ngo baze guhamya icyaha umugore we yuko ari we waba wamwivuganye, kubera yuko umugore yasobanuye yuko yagiye kubyuka agasanga umugabo we ari imbere y'umuryango yitabye Imana. Nibwo yahise asakuza avuza induru, aratabaza inshuti n'abavandimwe n'abaturage barahurura. Bivuze ngo umugore we niwe wabonye umurambo ubwa mbere. Ubugenzacyaha bwamuhase ibibazo, avuga yuko nawe yabyutse mu gitondo mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo, arangije ahita asanga umurambo we ku rubaraza rw'inzu imbere y'umuryango. Nibwo yahise asakuza agira ubwoba. Ubwo umwana aragiye gusohoka agiye kunyara, amucisha mu muryango wo mu rugo ajya kunyara aciye mu rugo, kandi ngo bwiherero buri ku irembo mu Magana haruguru. Umugore avuga yuko abamwishe bataramenyekana, ariko inshuti ze nizo zafashwe zitabwa muri yombi, ariko kugeza magingo anga zihakanye icyaha. Ariko ishami ry'ubugenzacyaha babaye babafunze kugira ngo hamenyekane abishe nyakwigendera. Bityo bano bafashwe icyaha kibahama baraza gukatirwa igifungo cya burundu, bitewe no kwabishe umuntu urupfu rw'agashinyaguro bakamwica babigambiriye. Iyo wishe umuntu babigambiriye ukatirwa igifungo cya burundu, iyo mwishe ari impanuka ukatirwa igifungo cy'imyaka 25, ushobora kwiyongera ikagera ku gifungo cy'imyaka 35. Ngaho nguko rero umugore avuga yuko urugo rwabo rwishoboye ntacyo babuze, ariko ahombye umugabo yakundaga cyane, yihebeye ubuzima bwe bwose, dore ko n'umuryango wa nyakwigendera wasigaye mu gahinda n'amarira. Avuga yuko umwana wabo yakoraga ibishoboka byose agafasha urugo rwe, nabo akabafasha akabateza imbere. Avuga yuko iwabo yamaze kuhubaka inzu, ndetse abubakira n'ibiraro by'amatungo, abagurira amatungo bitewe nuko yakoraga yiyushya akuya. Ngaho nguko rero ni mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Remera, aho uyu musore w'imyaka 42 wari umaze kugera kuri byinshi yishwe akaswe izosi.